Istražujući prostore stradanja srpskog civilnog stanovništva na prostoru Bosne i Hercegovine u 20. vijeku, u Podrinju smo došli do dva prostora na fočanskoj teritoriji. Prvo do Čelebića, za koji će srpski akademik Milorad Ekmečić napisati da je upravo ovdje izvršen prvi genocid u 20. vijeku i to u Prvom svjetskom ratu. Rat koji je Austro-Ugarska povela 1914. godine nije bio rat samo protiv države Srbije, već i rat protiv cjelokupnog srpskog naroda. A kada je u pitanju srpski narod u Bosni i Hercegovini, onda je taj rat poprimio obrise brutalnog etničkog čišćenja. Već u toku jula i avgusta Austro-Ugarska okupaciona uprava u Bosni i Hercegovini izmijenila je niz zakonskih uredbi, donijela niz raznih uredbi, odredbi itd. Kojima je zemlju prilagođavala novom ratnom stanju. U suštini sve te uredbe i zakonski propisi bili su usmjereni protiv srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Zatvorene su srpske škole, zabranjena su srpska društva, zabranjena je ćirilica, čak je bilo zabranjeno i nošenje srpske šajkače pa i slavljenje krsne slave. Međutim, to je bio samo uvod u stradanja srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu na prostoru Bosne i Hercegovine. Poseban vid terora nad srpskim narodom, da tako kažemo, bilo je uvođenje prijekih vojnih sudova. Prvo na prostoru Sarajeva, zatim na prostoru čitave Bosne i Hercegovine, a stanje po tom pitanju pogoršavalo se kako se približavao ratni obračun između Austro-Ugarske i Srbije. Odmah posle Sarajevskog atentata počelo je sa masovnim hapšenjem Srba i tada Austro-Ugarska uvodi takozvanu instituciju talaca. To je bilo nepojmljivo čak ni za tadašnji civilizovani svijet, ta institucija talaca, da jedna država uzima svoje podanike kao taoce koji su trebali svojim životima da odgovaraju za eventualne zločine koje učine drugi. Prvi se na udaru našli sveštenici, učitelji, intelektualna elita, pripadnici sokolskih udruženja, znači prosto ugledniji ljudi iz naroda, i oni će svojim životima garantovati za ono što se bude dešavalo u Bosni i Hercegovini sa početkom ratnih operacija. Naravno, da su živjeli u potpuno neljudskim uslovima, bili su po zatvorima izgladnjivani, maltretirani, tučeni i tako dalje, a često puta i ubijani bez nekog posebnog razloga, kao što je recimo primjer sveštenika Josifa Kočovića i još nekoliko talaca na mostu u Foči. Drugi vid terora koji je Austro-Ugarska počela da sprovodi nad srpskim narodom odmah posle Sarajevskog atentata, a posebno sa počinjanjem ratnih operacija sa Srbijom, bio je rad tih prijekih vojnih sudova. Sa ovih prostora u jednom blitzkriegu pokupljeno je, povezano i stražarski sprovedeno u Foču oko 180 žitelja ovoga kraja. U samoj Foči u brzim sudskim procesima sudije Mate Boškića po kratkom postupku svi su osuđeni na smrtne kazne, uglavnom strijeljanjem i nekim vešanjem. U samom zločinu postradalo je dosta i mojih direktnih predaka. Oni su sve viđenije domaćine na ovom prostoru hapsili na kućnom pragu, vezali, sprovodili na ovo centralni prostor Čelebića, odakle su ih stražarski sproveli do Foče. Austro-Ugarski oficiri za sudsku službu dobili su mogućnost, da tako kažemo, da mogu bez nekih prevelikih pravnih radnji da sude na način kako oni misle da je potrebno u tom trenutku, i rad tih prijekih vojnih sudova ostavit će krvave tragove u Bosni i Hercegovini, posebno kada je u pitanju srpski narod. Razlozi zbog kojih se sudilo bilo su često banalni. Znači, neka prosta denuncijacija ili neko zamjeranje komšiji prije rata ili u toku samog rata, početkom rata, moglo je da bude razlog za vješanje, strijeljanje ili za neki drugi vid terora. Tako je na stotine ljudi u Trebinju, Bileći, Avtovcu, Foči i na drugim mjestima u Bosni i Hercegovini završilo svoje živote zahvaljujući radu tih austro-ugarskih prijekih vojnih sudova. Poseban vid terora nad srpskim narodom u Bosni i Hercegovini u Prvom svjetskom ratu bile su i takozvane jedinice zaštitnog korpusa ili šuckorpusa ili šuckori, kako su bili poznati u narodu. Istorija njihovog nastanka u Bosni i Hercegovini nije vezana za 1914. godinu,
Ideju za formiranje takvih jedinica dao je tadašnji zemaljski poglavar Bosne i Hercegovine Oskar Potjorek još 1912. godine početkom Balkanskih ratova, a ideja je bila da se muslimansko i hrvatsko lojalno stanovništvo mobiliše u neregularne austrougarske jedinice i ono je trebalo u suštini da u pozadini fronta štiti objekte, održava red i mir, a praktično u praksi oni su služili kao jedan poseban vid terora nad srpskim narodom. Te 1912. i 13. godine formiranje šuckorskih jedinica spriječio je tadašnji zajednički ministar financija Grof Bilinski. Na njegovo izričito zahtjev nisu formirane šuckorske jedinice, ali 1914. godine Oskara Potjoreka više nije imao ko da spriječi da formira šuckorske jedinice i da sa njima započne teror nad srpskim narodom u Bosni i Hercegovini. Oslonjen na pojedine muslimanske prvake, prvenstveno na Adema Gumešića, on je uspio da formira te jedinice, njih je bilo oko 11.000 svega i oni su se istakli upravo na taj način što su ne samo izvršavali ta strijeljanja, izvršavali osude austrijskih vojnih sudova, već prečesto i sami uzimali pravdu u svoje ruke i na najbrutalniji se način obračunavali sa nevinim stanovništvom. Zločini Šuckora na ovim prostorima su bili takvi da su čak izazivali zgražavanje kod austrougarskih vlasti i same austrougarske vlasti su neke od njih izvodili na suđenje u toku 1914. godine. U svakom slučaju, formiranje šuckorskih jedinica i njihovo djelovanje ostavit će neizbrisiv trag u svijesti srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i to će biti jedan od recidiva austrougarske uprave čije će se posljedice osjećati dugo kroz 20. vijek. Čelebičkim prostorom u kome danas živi nešto više od 100-tinjak Srba dominira Srpska pravoslavna crkva. Posvećena je uspenju Presvete Bogorodice i počela se graditi 1936. godine kao spomen crkva na stradale Srbe ovog kraja u Prvom svjetskom ratu. No dolaskom Drugog svjetskog rata gradnja je stala. I taj rat odnio je odmah po dolasku kolone fočanskih Srba vozom za logor, i to jasenovački. U grupi koja se uspjela spasti bijegom iz voza bili su i preci Milike Radovića. Odmah po bijegu oni su se priključili jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, a Milika nas je poveo do groblja 20 golobradih mladića, ubijenih na kraju Drugog svjetskog rata. Ubijeni su bez suđenja. Mobilisani su četnike, a njihovi egzekutori, partizani, bili su do 1943. pripadnici muslimanskih Handžar divizija, koji su pred kraj rata promijenili dresove. Oni su i ubili 29. novembra 1945. godine čelebičkog sveštenika Momčila Grgurevića, odsjekavši mu glavu testerom, a potom su je nosili po srpskim kućama, preteći lokalnom stanovništvu. Na kraju su je donijeli u zgradu opštine u Čelebiću. Nakon 45 godina sin Momčila Grgurevića očeve zemne ostatke smjestio je u grob kraj Čelebičke crkve, a Srpska pravoslavna crkva uvela ga je u red novomučenika. Potom smo krenuli do prostora na kome se gradi spomen crkva jošaničkim Srbima, ali Srbima ubijenim 1992. godine. Što se tiče vaše porodice u ovom 20. vijeku i ovim prethodnim ratovima, bilo stradanja, znate? Jeste, u Drugom svjetskom ratu je poginuo stric od mog oca, koji se isto zvao Višnjić Tomo. I eto u ovome ratu opet Višnjić Tomo, moj otac. A u Prvom svjetskom ratu? Ne. Je li bilo vaši da su se borili u Prvom svjetskom ratu? Pa moj džed je bio Solunac. S ponosom ističem, Todor Višnjić, koji je bio solunski dobrovoljac. Gdje su vaš otac i djed proveli 1914. godinu? Odvedeni gdje? U Mađarsku, u ropstvo. Koliko dugo ste tamo bili, znate? Ne znam to. Tamo mi je deda i umro, a otac se je vratio sa poznanicima ovim
A on imao koliko godina kad je odveden u zarobljeništvo? Pa 10 godina. Kako ste vi to, Ratko, nastradali posle Drugog svjetskog rata? Bilo je to 4. decembar 55. Ja sam čuvao stoku, ovce. I gore na brdu i našao sam bombu, Talijanku. Talijanka, šta ja znam, bomba je bila. I ja sam je donio kući, onako, ne znajući šta je to. 12 godina imao starosti, pa da, tako je to. I kad sam dolje čuvao ovce sutradan, ja sam nju ostavio jednu jabuku, kad sam sutradan čuvao ovce, ja sam uzeo i ponio je u ruci. Ovce su pošle u pšenicu, posijana bila pšenica, i one su pošle u pšenicu, ja sam poletio i kako sam pao ovako, ona je aktivirala i odnijela mi ruku, šaku. I ranila me ovna, imao 3 gelera. Bili ste vi više puta u životu ranjavan? 92. 3 puta za jedan dan ranjavan. Najprije sam ranjen u prvom ujutru u 6:20 kroz kuk propucan sa jednim metkom. Ispuzio sam otal i puzio sam vamo do jedne žice, ograde, žičane ograde. Nisam mogao da prođem, izišao jedan stariji čovjek koji je bio u rovu, izletio je, provukao me ispod žice do jedne štale. I kad je od te štale, to se razbježalo sve, kad je napad veliki bio, 19. decembar 92. Sišao sam, Bogom, jedno, mora biti 800 metara puzeći. Smrzla zemlja, slana pala i kad sam došao dolje u zvane Medanoviće, izletio je jedan Živko Kojundžić, uzeo me i unio me u kuću u tim Medanovićima. Taj dan nije bilo struje, nije bilo snijega, bilo je hladno vrijeme, ali nije bilo snijega, što znači da je bilo lijepo, ajde da kažem, vrijeme. Uveče je kasno došla struja i gosti na slavi koji su bili, izlazili su napolje, primijetili su da neko stoji iza kuće. Kad su se vratili, kad su to rekli, mislim, niko nije mogao posumnjati da su to muslimani. Što znači da su oni tu noć proveli tik pred našim vratima. Legli smo spavati. Mene je ujutro probudila strašna pucnjava. Iza sna ja sam skočila, obukla se. Kad sam izašla, vidjela sam da sva sela gore Jošanice, sem moga sela. Tu je trajalo možda 1 sat vremena te panike, trke po selu, gdje je kud šta. I ja sam, kad sam pošla da bježim, srela babu moju, očevu majku, koja je nosila u onoj staroj torbici 2 bombe. I ja sam njoj uzela tad bombu. Opet tu u toj panici mi smo se vratili u kuću. Tad je došla jedna žena iz susjednog sela koja je bila ranjena i sa njom 2 čovjeka. Rada Blagović koja je nažalost umrla, Risto Crnogorac i on je umro i Rade Blagović koji je dan danas, hvala Bogu, živ. Mi smo iscijepali čaršafe, previli ih i onda počinje napad na naše selo. Ja sam rekao ovome Crnogorcu, bježmo prika, pa gdje ćemo bježati po podrum, nemamo na drugo mjesto niđe. Niti može on ranjen kroz nogu, ja ranjen kroz kuk, a on ranjen kroz debelo meso. I u podrum, i tako kažem ti, oni su kasnije došli, napali tu kuću i zapalili je i onda su ušli unutra i kad su ušli unutra, uzeli su motornu žagu, strpali je u torbu na vratima i potruše je na vrata. A ja kažem, i dobri je jabuka. Podrum je jedno, mora biti 5-6 metara dugačak, a 4 metra je širok. Zidani, kameni zid. Nakupiše jabuka i pođoše da prođu pored moje glave, ja ležim pored zida. Nisu me ranije vidjeli. Kako da prođu pored moje glave, samo jedan mali zavika, oj četnika! Razguliša na vrata, jedan baci pušku. Kad su bacili prvu bombu, oni su zapucali otud i onda me stigao jedan metak tu i jedan ovda. Da vidiš, odavne, jedan metak stigao, drugi ovda. Odavne izišao ovdje. Onda su počeli bacati bombe. Baciše 4. predame, kroz prozor, ovako ispred mene. Predame ovako, taman ja ležim ovako na kraju. Predame ovako pada, ja uzme, vratim je na vrata, izbacim je napolje. Kad sam ja izbacio napolje, šta je tomu učinila, nemam pojma, ništa ja ne znam.
baciše petu kroz prozor i tamo na jabuke. One jabuke raščeraše svukuda po podrumu, baciše onda suzavac. Nema ja zamotaj bluzom, vojnička bluza bila, zamotaj, ništa ne pomaže. One jabuke, kako je bomba raščerala, prikučujem onu jabuku jednu i nasisam onog soka i ušmrknem, ispunem, opet drugi put, treći put, onda u grlo, pa isplijem dok mi malo laknulo. Krenuli smo bježati prema potoku dole, strčali smo i sakrili smo se u jednom žbunju. Tu smo možda bili jedno pola sata, jer nismo znali gdje da krenemo, kojim putem. Međutim, začuli su se glasovi. Mi smo se ščučurili onako, gledali. To su bili muslimani koji su se već vraćali preko tog muslimanskog sela Sejnovići i koji su, njih je možda bilo jedno 20 do 30, koji su bili, nosili su ono što su pljačkali gore po srpskim selima, jabuke, rakiju, motorku, što su našli. Međutim, da li smo mi tu šušnuli, jedan od njih, oni su vidjeli nas i jedan se vratio. Tad nam je već bilo jasno da smo primijećeni. Prešli smo možda jedno 50 metara opet u drugu šumu, međutim taj je sačekao drugu grupu, rekao im vjerovatno da tu ima ljudi i onda su oni krenuli put nas. Mi smo krenuli bježati. E sad kako je zima, kako je drveće, kako mi bježimo, to se lomi, graja je, plač, ne znaš na koju ćeš stranu. Ja sam istrčala na jednu cestu i iza mene je trčala moja tetka. I vidjeli smo ih putem kako idu prema nama i pucaju. Recimo, izgled tog momka ja nikad zaboraviti neću dok sam živa. Koga bi sad poznala, recimo, kad bi mi neko vratio fotografiju u to vrijeme. Samo što ne znam kako, nikoga nisam poznala. I on je vjerovatno ubio moju tetku. U stvari prvo je ranio. I ja sam uspjela da pretrčim gore na gornju stranu ove ulice. Onda sam ja upala u neko šipraži i žbunje. Pokušavala sam da se iščupam. Nema šanse. Ne mogu. Tad sam izvukla tu bombu koju mi je baba dala. Ja sam nekad čula da kad izvučete žice u bombe pa samo stavite prsti da je to lakše s tim. I onda sam riješila da se ubijem. Da im ne padnem živa u ruke jer sam njih vidjela da ih je dole masa. Onda vam prolazi taj život moj, tih 17 godina, jel? Pa žao mi, meni se živi, ja hoću, ajde pokušam još jednom, neću se ubiti, ajde ima još nade. I zaista sam se iščupala iz tog žbunja, vratim tu bombu u džep i krenem trčati. Trčim. Stigla sam tetka mi i babu. Kako smo bili mokri, bježali uz taj potok. Ova tatina mistrina, ona je bila bosa, izgubila je sve trčeći. Ona moli tetka, pošto on imao pušku, da nas ubije. Čovjek je ovako gledao dole u pravcu gdje mu je žena, gledao i onda se okreće i ja sad gledam šta će on uraditi. I on kako se okrenuo, mi je sam krv počela da teče iz nosa i rekao je ne mogu. Ja kažem, imamo još nade, aj molim vas da bježimo, ja sam bila dole upala, iščupala sam se, bježimo, pa spasit ćemo se možda. I onda su oni mene poslušali i začuli smo glasove u mom selu i vraćamo se u selo. To je prizor, znači kuća gore, na putu je moj džed mrtav, pored njega sjedi njegov brat. To je nekakve obuće, to je strašno, gavranovi gaču, sablasno, tužno. To jednostavno ne mogu to riječima opisati. Također tu smo zatekli ovog Rista Crnogorca i Blagojević Rada, koga sam pomenula malo prije, oni su ostali živi u podrumu mog džeda i babe. Već propada vatra od gorcu grede i patosi, vatra propada, kuća gori. Kad je to sve prošlo, mislim malo, nije to prošlo puno vremena.
dopuzim do vrata, vičemo me, prika, reko, jesi živ? Kaže, jesam, ali sam opet ranjen. Ranjen sam i ja, reko, šuti. Evo ti, reko, puške, ako poginem, evo ti puške. Moje, ostaće ti ovdje preko praga. I ja na vrata, kad gledam, kad tamo neke žene vidim, trču po nekom brijegu i pomagaju. I preživjeli s 13 rana? 13 rana ima na sebi od 6:20 do pola 7 na večer. Bez ikakve pomoći, ikakva previjanja. Šta mislite, šta vas je sačuvalo, Ratko? On je odgovor, koji je najstariji, najjačiji. Bog, ništa drugo. A šta je ono što su bile najpotresnije slike taj dan ili kad je došao sanitet onog čega ste vi vidjela, čega se i sad sjećate? Pa recimo, ja nikad neću zaboraviti taj, u popodnevnim satima kad smo mi bili u šumi, kad smo čekali šta će se desiti, mi smo čuli, ajde, to je možda bilo oko 12 sati preko dana, kad smo čuli, kad pomaga žena da moli, nemojte me voditi, ubili ste mi sve, samo mi nismo znali tad ko je. Posle se saznalo da je to Olga Višnjić koju su ubili taj dan, ćerku Draganu od 10 godina, sina od 7, muža, svekra, svekrvu, majku, djevera i recimo leševi. Ja kud god sam pošla, oko mene su bili sve mrtvi ljudi, leševi. Onda to što sve gori i što je to je strašno bilo. Strašno je bilo. Strašno je ubiti 56 ljudi za jedan dan i to ljudi koji su slavili svoju slavu. Ubiti 3 djece, dijete od 2,5 godine. 12 bračnih parova, djevojku od 20 godina. Vidjeli smo dosta pustih kuća, jesu li zapustila imanja, jesu izgubila neka prezimena i neke porodice? Pa recimo konkretno ove 2 porodice Višnjić, tu nema više niko živ. Jednostavno nema više života u Jošanici. Oni su tim danom ubili život u Jošanici. Meni je taj dan poginuo otac Tomo Višnjić, tetka Stojanović Gojka, deda Višnjić Rade, a onda toliko je nastradalo porodice Višnjić. Samo u 2 kuće, u jednoj kući je poginulo 7 članova, a u drugoj 6. Inače sam radio kao medicinski tehničar, sad sam u penziji, na hirurgiji. I kad se je desila ta nesreća, primio sam u mrtvačnicu negdje iza 12, kad je već završeno sve poginule gdje smo vršili identifikaciju i tada je dolazila porodica da pregleda svoje poginule. Da su ljudi poginuli od metka u ratu, to ne bi bio toliki grijeh ni tuga, nego su ljudi ovdje u Jošanici, na ovom prostoru, svim selima masakrirani što medicina nije zapamtila. Ja sam radeći u mrtvačnici obezbijedio fotografa, to je sve snimljeno, imamo slike od toga i nikakvom sudu ne treba ništa više nego samo da pogleda naše slike i da utvrdi da je to zločin. Kad ste vi saznali da vam je sestra i zeda su ubijeni? Nažalost, to sam i poznao dole. Kad su dovezeni u mrtvačnicu. A inače nismo znali da je poginula. Kad su dovezeni mrtvi ljudi u mrtvačnicu, da sam poznao sestru i zeta da je poginuo i oni su napravili taj masakr. Nikako mi nije jasno kako čovjek može da se iživljava na ljudima, malu djecu klati, razbijati joj lobanju, derati, kaišati mišiće, to meni nikako ne ide ljudski, to nije sa zdravim umom. Za zločin u Jošanici još uvijek, 25 godina nakon zločina, niko nije odgovarao. Ja sam nebrojeno puta davala izjave. Od tužilaštva u Trebinju, SIPE, tužilaštva Bosne i Hercegovine. Čak sam bila i kod tužioca Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića. Tada je bio Behaija Krnjić, obećao je da će predmet pokrenuti. Sada je već drugi tužilac. Stalno radimo na tom slučaju. I međutim, do dan danas nikad niko nije izveden pred lice pravde. Ja znam da posjedujem spisak od nekih 100 muslimanskih imena.
za koje se sumnja da su učestvovali u Jošanici. Pominju se njihovi naredbodavci. Međutim, još niko nije odgovarao za zločin u Jošanici. Ali se nadam eto u Božju pravdu. Ima Boga pa... Ko što ja nikad ne bih slagala. Ja recimo taj dan nikad nisam nikoga poznala i nikad ne bih rekla da sam vidjela nekoga. Ali mi je sasvim slučajno došla u ruke knjiga mog profesora istorije Kema Bradarića, koji je učestvovao u Jošanici i koji je napisao knjigu Grihota je ubijati tvice, koji tako jasno opisuje kako su pošli iz Goražda, kako su se preko brda, kako oni veličaju taj strašan događaj. Oni su ponosni što su ubili 56 ljudi, od čega 3 djece. Recimo, moj otac je poginuo, ali za moga oca ostalo 3 djece. Svi smo mi nastavili svoje porodice, udali se, oženili, imamo svoju djecu. Ali oni nisu dali priliku Dragani koja je bila 3. razred osnovne, koja je bila izuzetan učenik, njenom bratu, maloj Danki, možda bi oni danas bili pravnici, doktori, novinari, nisu dali priliku da žive. To boli. Naš sagovornik s početka priče, Milika Radović, u ratu 90. bio je teško ranjen. Ponosan na svoje pretke, odlučni da opstanu na vjekovnim ognjištima, poručio je i objasnio kako i zašto opstaju. Mjesto na kome odrastaju ljudi na ovim prostorima dovodi do toga da odrastaju u slobodarskom duhu, da imaju specifične poglede na život i da bez obzira na veličinu i masovnost i strašne oblike stradanja, nakon svakog genocida nad njima, uspiju da se povrate i uspiju da povrate vitalnost. Uspiju na taj način što oni potomci koji preostanu broj poginulih nadoknade duplo ili troduplo većim brojem novorođene djece i što je karakteristično za ovaj kraj. Kad ne možete da nađete podatak ili ime nekoga ko je stradao, ubijen, ko je umro negde u logorima silne Austro-Ugarske carevine, onda krenete kroz narod i počnete da malo prebirate po imenima potomaka i u tim imenima naćete sve te stradale, umrle i poginule, jer potomci su se uvijek oduživali precima tako što su imena sinovima i unicama davali po onim svojim precima koji su izgubili život na branicima otadžbine, na svim prostorima gdje živi srpski narod.